Munyemerere mbagezeho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya, aho umutwe wa M23 uvuga ko watanze gasopo ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze igihe zibamishaho amabombe zikoresheje drone. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko ikindi gitero cyose gishya cy'ingabo za leta kizagabwa ku butaka bagenzura kizasubizwa n'imbaraga zirimo gusubiza inyuma izo ngabo zikarengaho zaturutse. Mwitangazo Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe ubu ugenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo yavuze ko ukwezi gushize kwa Gicurasi kwaranzwe no kongera ibitero byo ku butaka no mu kirere kw'ingabo za Kinshasa ku bice bagenzura. Yongeraho ko M23 itewe impungenge nuko Kinshasa yohereza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba mu myiteguro y'ibitero bishya avuga ko bigabwa ku duce dutuwe n'abasivile n'ibirindiro. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu kiravuga kuri ibi M23 yatangaje. Kanyuka avuga ko ibyo bitero bishya bigiye gukorwa kubisubiza bitazagarukira gusa ku kurinda ibice bagenzura, ahubwo bazabisubiza inyuma kugeza inyuma y'aho byaturutse. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize umutwe wa M23 ntabwo wongeye kwagura aho wafashe, ahubwo ku gitutu cy'abahuza warekuye ahatandukanye mu ntara ya Kivu y'epfo harimo umujyi wa Uvira n'uduce twa teritwari ya Uvira kugera Kamanyura muri Warungu. Umutwe wa Twirwaneho ukorana na M23 uracyagenzura santere ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, santere yahindutse isibaniro ry'ibitero by'indege za drone z'ingabo za leta kuva mu mezi menshi ashize. Izi drone zikaba zituruka ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahari santere ikomeye cyane aho zihagurukira. Impande zihanganye zimaze igihe kinini zumvikanye ku ngingo zitandukanye zirebana n'agahenge no guhagarika imirwano, ariko ku rubuga rw'intambara imirwano ya hato na hato iracyakomeje. Dukomereje amakuru yacu mu burasirazuba bwo hagati ahavugwa intambara ikomeye cyane hagati ya Israel na Liban, aho ingabo za Israel ziri guhiga umutwe wa Hezbollah muri Liban. Imiryango myinshi ikomeje guhunga iva mu nkengero zo mu majyepfo ya Beirut nyuma y'uko ingabo za Israel ziburiye abahatuye ngo bahave. Liban ivuga ko umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran wemeye gahunda ya Amerika y'uko uhagarika ibitero kuri Israel ndetse na Israel igahagarika ibitero ku murwa mukuru Beirut wa Liban. Ambasaderi ya Liban muri leta ya Amerika avuga ko yakiriye ukwemera kwa Hezbollah kw'icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika ibitero ku mpande zombi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje aya masezerano, ariko aburira ko ibitero kuri Beirut bizakomeza niba Hezbollah idahagaritse kugaba ibitero ku mijyi yacu no ku basivili. Aya matangazo agiye ahagaragara nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump avuganye na Netanyahu hamwe n'abahagarariye Hezbollah ndetse n'abemeranyije ko kurasa kose kuzahagarara nyuma y'uko Iran iburiye ko ibikorwa by'ingabo za Israel muri Liban biteje inkeke ku gahenge kariho ubu hagati ya Amerika na Iran. Mu itangazo yasohoye ku mugoroba kuri uyu wa mbere, ambasade ya Liban yavuze ko muri ubu buryo bwifujwe ibitero bya Israel ku nkengero zo mu majyepfo ya Beirut bizahagarara nk'ingurane y'uko Hezbollah nayo yifashe ku kugaba ibitero kuri Israel. Yongeraho ko ako gahenge kagiye kongerwa kajyemo n'ubutaka bwose bwa Liban. Ariko Netanyahu yavuze ati icyarimwe na ADF ingabo za Israel uzakomeza gukorera mu majyepfo ya Liban nk'uko byari biteganyijwe, nyuma y'uko Trump avuze ko impande zombi zemeranyijwe ku guhagarika imirwano. Hari ugukozanyaho kwakomeje. Hezbollah ivuga ko yagabye ibitero bitatu ku bifaru bya Israel no ku basivile bayo hafi y'ibyaro bibiri byo mu majyaruguru ya Israel ikoresheje indege nto zitajyamo abapilote drone hamwe n'urukurikirane rw'ibisasu bya rutura. Ingabo za Israel zavuze ko zasamye ibisasu bibiri byari byarasiwe muri Liban, ntawe byakomerekeje.
Intambara imaze amezi hagati ya Iran na Amerika ikomeje gufata indi ntera, aho amakuru mashya yagaragaje ko Iran yangirije nibura ibigo bya gisirikare bya Amerika birenga 20 biri mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Amashusho yafashwe n'icyogajuru ndetse n'isesengura ryakozwe n'abanyamakuru ba BBC Verify yerekana ko ibyo bitero byateje iyangirika rikomeye ku bikoresho bya gisirikare bya Amerika bifite agaciro k'amamiliyari menshi y'amadolari. Mu bihugu byibasiwe harimo Saudi Arabia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Bahrain na Oman. Mu byangiritse harimo indege z'ubutasi, ibikoresho byo kurinda ibisasu bya misile ndetse n'ibigo by'itumanaho bya gisirikare. Abasesenguzi bavuga ko Iran yahinduye uburyo bw'imirwanire. Mu ntangiriro yakoreshaga ibitero byinshi bigamije kurenza ubushobozi bwo kwirinda bw'abanzi, ariko nyuma itangira gukoresha ibitero bike ariko byibasira ahantu h'ingenzi cyane. Ni mu gihe Amerika ikomeje kuvuga ko yacogoje cyane ubushobozi bw'igisirikare bwa Iran, nyamara ibimenyetso bishya byerekana ko Tehran igifite ubushobozi bwo kugaba ibitero bifatika ku nyungu za Amerika muri kara karere. Hagati aho amakimbirane yongeye gukaza nyuma y'uko Amerika itangaje ko yagabye ibitero ku birindiro bya radari n'indege zitagira abapilote bya Iran mu gace ka Strait Hormuz, inzira inyuramo igice kinini cy'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Iran nayo yahise ivuga ko yihoreye yibasira ikigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri kariya karere, mu gihe Kuwait yatangaje ko ingabo zayo ziri guhanantura ibisasu bya misile na drone byaturutse hanze y'igihugu. Nubwo impande zombi zikomeje ibiganiro byo gushaka amasezerano yo guhagarika intambara burundu, ibikorwa bya gisirikare bikomeje guteza impungenge ko amahoro ashobora kongera gusubira inyuma. Abasesenguzi bavuga ko niba imirwano yongeye kubura, ibigo bya gisirikare bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati bishobora kongera kwibasirwa cyane kurushaho, cyane cyane ko ububiko bw'intwaro zo kurinda ibitero bumaze kugabanuka kubera iyi ntambara imaze amezi menshi.